Chámome José Luis Senín, rexento unha ganadería de vacas de leite aquí no concello de Boqueixón. A día de hoxe hai sobre unhas 60 vacas en ordeño, unhas 10 secas e 45 novillas. A idea de pasarme a un ordeño robotizado foi por varios factores, a verdad. Tiña unha sala bastante pequena e moi antigua, levaba bastante tempo facer o ordeño e bueno, foi un pouco eso, por intentar facer un terceiro ordeño e por a granxa é pequena e por ganar un pouco de espacio, xa que retirei a sala antigua para ganar un pouco de camas. A decisión de decantarme por un fútbol foi un pouco porque se adaptaba ás instalacións que tiña, polos espacios, as áreas de separación que quería facer, pois na verdade o proceso de adaptación foi bastante bo porque fixen a instalación completa do robot sin ter que prescindir da sala de ordeño e foi un proceso transitorio, é dicir, moxía na sala e ao mesmo tempo se estaban adaptando con pienso no robot. O cambio é bastante grande, é dicir, non é que te quite de vir por a granxa, pero é outra forma distinta de traballar. Non é tan rutinario, digamos. A verdad, a primeira mellora que notei foi na disminución de células no leite e despois o aumento da produción tamén. Coa sala de ordeño estábamos 2 persoas aquí para facer o traballo. A día de hoxe co robot só está unha persoa que fai todo o traballo daqui da granxa de leite e atende a recría e as secas, vamos. A verdad foi bastante meditada a decisión de decantarme polo fútbol. Aquí non existía ningún en España e me levaron a velos a Francia e a verdad pois me gustou o sistema e como funcionaba a máquina, vamos. Levo coa máquina sobre uns 4 meses e a verdad pois sacado pequenos detalles de axustes que houve que facer. Por o demais, moi contento. E a verdad que o servicio que, é dicir, o proveedor, pois, se está portando moi ben, están moi atentos e, bueno, calquer cousa que teño, pois, están as 24 horas aí para solucionalo. Este es un modelo que, a diferencia del resto de robots, pues tiene la posibilidad de entrada tanto lateral como trasera, así como salida también lateral o trasera. Yo diría que también se destaca por la sencillez de los mecanismos y del control y una durabilidad previsible muy larga. Como todas las máquinas es necesario un servicio técnico disponible 24 horas 365 días al año, lo cual no es fácil de organizar. Sabemos que esto es necesario y hemos puesto los medios y el personal necesario para poder hacerlos. Estamos basados en Galicia, en Santa Comba, con previsión próxima de abrir otro centro en Lugo. Estamos en Ganadería Granja Daniel de Reboredo, en Sionja, y esta es la segunda granja que hemos puesto con Merlín. Lleva trabajando desde hace aproximadamente 3 meses. En este caso, esta granja antes ya tenía robot. Aquí una diferencia que quiero destacar es que en esta explotación las vacas pueden decidir si entrar por la puerta delantera o por la puerta trasera. Tiene una gran ventaja, a mi modo de ver, que es que la sala de espera que veis aquí, que se puede bajar, no impide a las vacas que quieran entrar por los otros lados entrar a ordeñarse. De esta manera, a diferencia de otros robots, en ningún momento se bloquea el paso de los animales, tanto los que están en espera o están acostumbrándose como los que quieran entrar por su parte.